Manang Bianang. Pakaragsakan ti gayam yo ti mangipaay, iti sabali man na napakasaritaan ngayon kay denggan, diti drama ama ng Bianang, diti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA, na imbag nga oras ya amin. Manipod kini kabsat Juana sa napunuanagan tintay drama ngam hello mampay kada negra gandeza ditatabuk kalinga. Kastamad ta ni Titakloy family ni Taposorobio Pangasinan, kan dita Kabenggetan kan Nueva Vizcaya, kan Ladda family ni ta San Fernando La Union from Jave Takloy. Hello mat kan Evangeline Martin dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Juana, Dear Manang Bianang, saan kami abak nang ngamgaputa kayat ko padasan tirik na tagbalin abak nang pagparparang kadagiti tao nga daan kami wano adu ti kwartami. Banaga pangungungtan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo rode. Tarimaanan da nga ron ti balay apapaabangan da. Papintasan da kano. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno narukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro Palawaan da. Kat papananta ngayon manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagiji barkadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano. Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, uray man mamin lima nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay tabasit mati swildom. Unak ngamin nga agabroad ka tapno dolyar kumamati swildom. At dangar problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalisto nga agbirok iti dakkel nga mani Saan mo takasta? Bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sikakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Ta agdiskitarak iti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwarta no kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kayat ko kung nag-business ako, nag-negosyo ako, di ado ti tao hak. Di jem ako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Mala, tulungan na ka mangisira kadag ito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikas to nga ag-inalis ti tao iti pag-abangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro da ito panagakartawana. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din amang isimpa kadag iti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainanatamutan bakal. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alcohol, nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na How much nga that one, nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa arubayan. Oh, ito na ang payment ko, nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ha? Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, nana. Ay, salamat. Pero ILOCANO ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, nana. Tagalog ka nga ron. Ng paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan man ti kaaruba mi.
Kan manayonan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit, bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita, bakit? Awan ti okasyon. Apay, masapol nga da okasyon aya. Santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod. The more you give, the more you receive. Ay, katala. Makaamo ka nga Rodwana. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. Wen atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti mangi-share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay, kat agyaman na kabalasang ko. Italaan nakakaaruba kami, itinaparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me, iso nga agibi nga kami matabasit. Anyat linuto mo si Juana. Ag noodles tan tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? At damot karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti pansit. Anya? Kat impadawat mo amin ang pansit? Katuan Ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Orawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay ayang akasta ka. Apay mayatagi mimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Juana? Wan, mayatag balin na naparabor. Saan mo siguro apa nagimot? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sa balay. Ngamdata, mabisbisinan. Sige, ikanak nga rodin iti kwartak. Tainak gumatang iti sidanta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasang ko. Tanay, kagat-gatang ko iti kalman iti prutas. Alan oray half kilo lang nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungad. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, kumatang ka man itilakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko lakto mga minkan ka ame. Mats money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dito matibayad ko. Ay, mabiit lang ang tabaryaan ka, madam. Ay haanan, bagi mong databarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka, wano negosyante ka. Ay haan, awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaruno ti project na. Kan pensyonada dag parents ko. Isumot lagayam an. Sana all mayaman. No kaya't mo akat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay, alaman nga rod, Juana. Tangay sikat na paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga rod. Data lang aya. Barbarya mi lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo habang agi-istorya tayo. Engineer gayam ti asawa day dya karuba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Ti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag Tagalog kas kada ag English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiloko. Ngam diritso met ti panagilokano nanukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da dya akaroba.
Naparabaw. Managparanaw. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. No, da maganda te trabaho kat engineer ko na niya. Anya? Engineer sa umay. Apay? Anya man timbagbagam ka dagiti taon aya. Engineer nga ro mo da nga trabaho. Tagrup-rupa ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga. Construction worker. Engineer. Ijay sikot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin ka dagiti ka aruba doktorak. Anya mo dagiti nga ibagbagam ka dagiti tao ay. Ibagam ka di tagpaiso. Nga kung construction lang bakit? Hay! Engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Naimbag nga oras mo, apo engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, sir engineer. Ay, anyat gatangam. Kwa, adala ko ato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos. No adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timuti bahay ko nana. Kandi na kumawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ako ni Gistor. Kababain? Uy, proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam ti agbalin nga engineer. Nga ora kasta lang nga wagas. Ibagam man ngamin tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatyanan. Ura ibaga ka sa anak ka engineer. Di dapat yan. Ibagbaga da kit di ahambelak ka nun. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta, baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka dagita apo to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa yan nagadaw? Itad ko nga ro iti karo batan awan na itad ko idi kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Iso nga awan matante may padigo kanya da. Nya. Gimatang ka iti ado. Tapno addala ipadawat mo. Imbes amasida ti gatangam. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ay na, nagsaya atan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga gagarak ti gimatang iti ado nga poto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaro ba? Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga ro dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtut kay ti duwa nga kailaw. Ngamhang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ro dang ije fruits me. Kanuray dang ije vegetables me. Malunglong totan. Ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawatak to no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti dayja ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang da pay laeng. Apay nga awan balay da. Wan nga rod, no agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamat nga rod ti pakas da awak ame. Wan no, iso nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo awan bibiyang tay ditan tinapateg kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti sweldo mga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kin kan. Tas siya kung ti gumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Ono adda sa bali nga pagremitam iti swildom. Awan. Tila pangigat-gatangan mo't ngamin iti kwarta.
Igatang mo itinagado amakmakan, sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so. Kat ni, agab-abang tabay. Nakautang pa yun kinukumparek. No kastamat lang nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya sina nga ibagbagamay. Total kat marigrigatan akmatlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang. Kahit mabalin mo mo't gumatang nga minukayat mo. Tadamot igatang mo. Basta dagitay san unay anangina. Sabali mo't nga min tigat gatangam. Dagitay mo't ipadpadigom tigat gatangam. Kat tapno umado ti gagayem ta Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan na yun. Gamno awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isman. Labas-labas handa ka lang. Kat bayam ano di da pumansin. Problemam ayaday ta. Pilitim kat agbali na baknangan nga oray saan man. Agpampamarang ka nga ado ti kwartana. Nga oray mangurkurangis ka man. Agpanunot ka man matwana. Pagregregatak ti matmatgadak. Iksak tula a pagbiag taday ta. Kan pagabang ta. Suruam kumamot ti agimpad San akas ta nga ipadpadawat mo lang. Ay, awan nga ron ti mabali. Nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga ron ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat na masabsabat da kay tarwar kat per may nga isisam da. Pumansin da. Sarkas kada madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ay, nakaumay kamot. Wana, itaman pa'y. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga dati kwartayo. Ta ada kat nga ron ijay abro dagya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ura daday ja broad. Jaka daw titi kwarta kada kwada. Tamok tirigat dayjay, balasang kaw. Umutang ako may ti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag fishball kas kada ag barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas kaw. Ang mala. Bulodang pailangan nga road. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isango ti boarding house ta Rudy. Ne, naimbag man ta nakapanunot ka aglako. Una tahanak mo tan nga kaniti kwarta. Nangalami ti nagpuunam. Inutang ko kan ni antek. Mala lalaingam nga ro aglako. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, tikasta na panunot mo. Bakit? Aping aglako ka nga, Iwana. Nagadulang arot ti kwartayon. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awantar aramidan na ame. Iso nga aglako-lako akman kiti. Pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ro din Ha? When man, Juana. Uray ta, adot kwartayo. Ay, kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Talaga ang nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Ape akasla nalaylay aparya tarupam, Juana. Ay, anak nga makalakotad ta nalogi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkudkudan. Kababain mat nga rod, no hangko nga ilibre iso da. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan, Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At addamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mangpaay kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, ako tagasal.
Agawid talaga jay probinsya no kastamad lang. Manjak ijay. Nagrigat ti BIAG ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay. Nagbureng nga ro ijay. No di mo kayat agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay, pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulungak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan adya asawak ijay. Adto ti basit abunang. Dahil ito sa ram, wana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan dya talon, tamulaan ta iti aba. Agmula takid de, bareng tumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka ha? No di ka makaibtur iti rigat, agawid ka ni balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ipagbaga Rudy mat. No di mo kayat ang mga sawa kiti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam tagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong iti rigat ken ginawa. Gaputay ayatek ti hasawak sa nakapimanaw iti balaymi. Narigat man ngam inanusak ti nagtrabaho iti daga, tanodya kag trabaho ung tanakmet ti hasawak. Naglabas daw na irwamak lang katita sana kon amarigatan. Panaggarden nga rod ti pagbiagan mi kat no maminsan tsumamba, no daddumamat malugi, ngam kit di saan kami mat ngaglangan namangan nga uray kaskasano. Alakastan, tigayem mo, Juana. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.